Milarte interview hi thil ol ai ani lem lo. A interview tu tan le a interview tan. An interview ten amalama zo na voi tam tak an lo chan to zo pal a lo oma lo lang thut zo na movies television emo music chungchanga buaina du lo tak athleng thei bokani. Milar mai chhiate abik takin an thomno le an taksa chungchang zo ngun an ni china an mi mal nun le an nun hlui kalsan an du to te zo non an ni fo china ni. Zo na deng khong tak an mi mal nun chungchang emo mangchang shat lo wanga zo na om lo tak an zo wanga Milar lung oi lo tele an chan le dan chungchang kan thir ho don ani. Ama sabira chuan hote a boina chuak chungchang enang kumsang ni pasari a Larry Kingan Jerry Seinfeld a interview khan he legendary talk show host hian Seinfeld a comedy series hit tak mai top dan chungchanga zona omlo taka zota episode za somriat icho santiro o cho sansar anti top sakche ni lawa nangma ti to pani Seinfeld che danvel hi atima ma ve thau mai thaya atira Larry Kingan hetianga zot hi oilo mel hial zokina oma ishe velabem ni ti chuan Larry King hi abeile ta shep mai ani minti top sakiringa mo minti top saktura ilonga yamo iril ru katina mi Jerry til engkim chiang takin ka soyemo katia hei hi CNN tak takaniem heta hian du tok mai lovin Seinfeld hian alar zia le mi in a show an hlut zia chapau takin a soi chwaka ka kangdor television show number 1 kani Larry tunge kani sha em episode nu nung berkha mi makta doi somsari panga inan en ti in du tho takin achong mol mol mayani Larry hian Seinfeld hi bengdai tum sate ma se anila ala du tok lei theilo fiam thu du tak le fiam thu wanga lar hi a fiam thu lei thei to lo ani ber mai ti top sak ni na le number 1 ni na hidang lam takani Larry hian ngai dama ding nuwa po Seinfeld hian ala bezela ka resume na in omyalem Larry antir tur hi ala tizela heti lai hian Seinfeld hian kwai movie a promote po ani mai theiani a chanchu a chongkam vel hian azuk na emani apani na chuan zo jil lutuk legend a Tom Hardy hian bisexual gangster peer Ronnie le Reggie K Delem achanga he film promoter Toronto International Film Festival a omla yin amimal sex du thanna chungchang anzo chu alom lo khop mai reporter pakhat chuan a character Ronnie sex lama thiang zau taknen ataka Hardy hi akhai khina boruak a cheta vekani Milarte hian unsexuality media te hna soi chwa hi harsa em. Do you find it hard for celebrities to talk to media about their sexuality? What on earth are you on about? Anh thiếu nghe mới soi le. Interviewer hian akum masalama Tom Hardy magazine interview na chungchang asoi chwa kani ti asoya. Milarte tan unsexuality soi chwa hi thil harsa ani lo. Ka sexuality chungchang min zo tem ni. Are you asking me about my sexuality? Interviewer hin o tia chan chuan Tom Hardy hian hemi chungchang soina hunani lo atitlata. Engwange atiani. Why? Thank you. Okay. Anua Tom Hardy hian hemi chungchang hi the daily beast ne na shilin zona inzo omlo takani ati thu asoya public forum ani a mi pakhatin zona inzo omlo takle inzo na turmun po ni lawa minzo tani na thona muna te intluktan na apoi mo hle a ma se mi puima a katiang zona hur inzo kha achi lo khop mai dik tak chuan amoi lawani atiani interviewer hian headline siam abe se ni chuan a hlotling khop mai thilman thiam lo The Dark Knight Rises and promote like Khan Anne Hathaway hi interviewer in a role Catwoman Selina Kyle Tana ain buat sa na chungchanga azo na ha alom lo hle a extra interviewer Jerry Penacoli chuan Anne Hathaway tak sapian mang chungchang azota ipian adikop mai kalome pianal takin I omreng chin ma se hemiatan hi chuan itaksai enkol uluk le zwalang tero ani em had to make sure you were in perfect shape for this one, didn't you? Atira chuan en hian thatakin achang vezela. It wasn't about being in perfect shape, it was about being able to do the stunts and the fighting perfectly. Pian diglam pangpo ni law. Stanley fight scene te thatakati thaya poi mo ber. Atia hemi nuwa hian apian kai noilam a leather suit chungchang azo chunsom zela Hathaway hian thataka chang zelin taksafit tura siamani sweatpants pa ngai angchu anilawalom hak nuam zok angin kasoi lawania atia. I mean, it's not a pair of sweatpants. I wouldn't describe it as that kind of comfortable. Mase atak sapian mang chungchang ala zo zuizel tho zote ang maya infit chungchang zotin Hathaway hian azo na te aneta dewaniang midang tuma in anti pe lauchin ni om tak tak ani mai thil ei tur film khurle jima kala ni mai atia
azot tu hian aning to ani ti ala she thiam chuang lo anin thil dang soya du to si ama zok alo zot let ta hlawa Jerry iri na ti hnya mi tu me kami engti ziange I that em hi ka ti thak ta kanya engei du ke sud hak ve du dewem ni ti in azot leta a she thiam ve ta chawani. Are you trying to lose weight? Well, what's the deal, man? You look great. No. No, seriously. We have to talk about this. What do you want? Are you trying to fit into a cat suit? Hathawai pian mangvel chungchang hi voi khatvel kha chu zot se atok mai turania ma se he Oscar winner hian a pian chungchang ringot soya du lawani ti chu a chiang hle ani underwear chungchang ama a interviewer tho Jerry Penacoli Khan Avengers star Scarlett Johansson ne thleng zo na azot le Scarlett le Jeremy Renner te zo na zotin Black Widow in thuam na chungchang bi ka zota ki korte vel I hatel thei thawem. Now, were you able to wear undergarments? You're like the fifth person that's asked me that. Well, no, because what is going on? Voina he zo na hi min zo tu panga na veli ni to ang enge moin sha thlom le Scarlett hian a zo na hi zo na om lo le ngei omati zonga ni ti atilang ngala engti ka changkhan nge interview na a anke korte hak chungchang anin zo china. Since when did people start asking each other about in interviews about their underwear? Mase athu soilai thak dang lam levin Penacoli hian a zo chunzom zela a chan chu screen tight ani box ya atia a soizo ma in Scarlett hian a chonglai lo pot chatin ilo song to aveto maidonia ka costume noya khan underwear ka hange halo ti vel chu atiani ilo ngai to ave chinem a costume noya hian engia ha kang ti vel comment lama sha da chak omhle mai mase hei hi Penacoli hian ala she thiam chuang lawani ang a soi chunzom zela in zo chi lawami midang ti underpants an hak lai chungchang in zo himo I hak lai ka zot lo che ka hange halo ti min zo kha heta hi chuan Jerry Penacoli hi ka than ru riau mai Milarte news clear tu te po hian Black Widow hian a suit mar pang noya hian ke korte a hatel thei thawem ti hi kan cha chak ru riau alom Jeremy Jenner hian inrol huna sianiang Penacoli alo tran pui sewa chuan Scarlett hian a chang ta chawani. You can't wear clothes under it. It's like a wetsuit. Anoya til dang engma a hak theilo ani na chu wetsuit ang deuh hi ani atia mase he zo na wang hian alalung oi thei chuang lo ani underwear ka hak le hak lo mo Jos zot mero atia mase Penacoli hian an film director Joss Whedon po azo to thua soi chuan alom lo na zual sawa. You asked Joss what kind of underwear he wears? No. What kind of interview is this? Joss ne na underwear hak chungchang zo nai zot mo hei hi eng interview nge ni ngai Penacoli po hian actress te a interview le huna zo na zo tur chin tok a injir chho nge kan be se ani vunrong hai kumsang ni som panga Screen Actor Guild Awards akhan Rashida Jones hi presenter ni in red carpet aron zo a TNT red carpet reporter Daniel Dembski nen in beturin aron dingani park and recreation star hi a designer korfal chungchang an soi chuan alom hle ani ti a sha thei maya mase avunrong chungchang aron soi chwa ta ka chuan thil abwai zo ta veka lai takin omtlang ani alandana chuan Daniel Dembski hian Rashida Jones hi mihangzai thiam Quincy Jones le model hlui Pegilim tente fanu ani ti a shilo ti a chiang hle a Rashida nena avunrong uk khak chungchang azotani anila mihang tha alo ni si. Wow, amol hle mai ilang thalutuk thiar kar khoi mo changa local limni om takini ifuna u khak mai a tropical hle mai atia. Wow, a classic, beautiful. You look like you've just come off like an island or something. You're very tan, very tropical. Rashida po hian atira chon makati ve de uhleka mase achang ta thawa namshang shang kanya Dembski po in thil a shethiam ve ta chi aniang atan po anuam lo du ngotin rin oma namshang shang an ni wang ani chu ti in asoi chun zoma. It's just being out there. That's what it is. Jones po akal liam tamaya mase interviewer tanero asiom du fia wangle inzo drill ma daytime talk show da irelem lo taka category kian transgender model Carmen Carrera zo na zo lo tur azot futlat bok a career le athil tum te zot lavin keti hian aser chungchang azot ta ya intil ti live elin ana em itak satan i englo po adanglam to ani tero atia. Physically for you, your private parts are different now, aren't they? Mase Carmen hian chutiang mimal thil lutuk soi adu lo thu sagin anna chungchang soi adu jok thu asoyani. Orange is the New Black star Laverne Cox ron enroll vatin keti hi omdan moi aron shil hlaka transgender ten anin thak danglamna inzai chungchang soyan du ngai lo ti chuan boina tam tak kan pumpel thei pha ani atia keti hian transgender te chunga thil thleng soilan ngai lem lo in thliarna tharum thona le na zon chungchanga te anma chon tur asoi chunjom le a Cox bokin lo chang le in
kanin thak dang lam lai vel hian chu tiang thil chu kan soi ngai manglo aron ti le khawa ke ti hian cox thu soi angai thangun boka anulama po ain thiam lo thu asoi chuak hiala midang te po in injirnan mangve hial se adu thu asoi ani heta tang hi chuan a injir chuak to nge yang le ma se mi puite ma a zak tak chunga a injir chuak khere ro chu azia lo le mai Kanye hi soi zo tir phot ro sang ni som khan Kanye West hian athu soilar tak mai President George W. Bush chu Hurricane Katrina chungchanga chemwang ati thu asoi chuaka atwar tu te tan sumtuak na pakhata ti hian asoi ani George Bush hian mi hangte engatan ma atilo atia George Bush doesn't care about black people. George Bush po alom lo hle a changlet ve vatin thu dikani lo President kani chunga ka chungchang soina cheberani ati hialani It's not true and it was one of the most disgusting moments of my presidency. Presidentin achang tani ti asiat vele Kanye West hian chong chunzom nuam ati hle a met lower nen an interview na a Kanye West chuan tunang hun lungai thaka mi tu emo ming emo chithliar china in pu hi ahun lawani atile loya mase met hian a producers te busha tu soilai a play tir le khera Kanye alom vaklo Yeah, well, I mean, I didn't need you guys to show me the tape in order to like prompt my emotion to what I'm going to say. You know? Isya em nang ni hian min entir khera ngai lo karil tu chok thau tu remo min fui phor tura tape entir ka ngai lo atiani hetiang de bok hian a chet na dang kumsak ni pakwa MTV Video Music Awards Taylor Swift lom tu soilai hanti boy chungchang kha an soi chwak le a hemi chungchang hi an soi rongot thi chu ala shi thiam viawani mela mase metan a play tir le kher chuan atilung ni lo tak zeta Yo, how am I supposed to talk if you're going to run this thing in the middle while I'm talking? Engting e thuga soi theyang ka chung line thil dang in lo play ve chen boxi atia methian ati top tir vata mase bawrak a cheman ta vek thawani Kanye hian khongain khatiang kha thentir to su ati silo emai atiani Please don't let that happen again. It's like ridiculous. Hepa hi chon chanchin soi tur hi anga ve shim shimani movie lam ngai na tu te ta na thulom om tak pakhata ome ka chunga hi nanga mota ka thlengani ka ngai to na hi nanga mo ka thunun the ho lo thila omni ithing halang boma hi nanga om natna eng movie nge chhuak thar tur enge afem kalphung le achang tu sang sang te chanchin ronti chwa chin na tur channel thar lemchan khovel chu siam anita indonara phlak tak lo thleng tur ka mu video ma saber dun movie trailer monum tak mai belchiana monday zandar saria ti chu anianga ka sia cheni ram hoi chu bayang umia eng tiknia emochuan miro pui alaron pianganga lemchan khovel hi lo subscribe ve pot maila a mo nom le na samai don ania o